Mu karere ka Karongi umugurisha umwana we muto agiye kwicana mukuru we biranga maze agerageza kwiyahura baramufata. Iyi nkuru ibabaje yagaragaye mu karere ka Karongi aho umugore wo mu murenge wa Twumba akurikiranyweho kwica umwana we muto maze akagerageza no kwica mukuru wo mwana ariko bikanga mbere yo kugerageza kwiyahura. Ibi ngibi byabereye mu mudugudu wa Duhati akagari ka Murehe, aho amakuru avuga yuko uwo mugore yishe umwana we wari ufite umwaka ndetse n'amezi 6 ndetse akanakomeretsa undi mwana we w'imyaka 5. Nyuma y'ibyo ngibyo rero yahise agerageza kwiyambura ubuzima ariko ntiyabigeraho. Kugeza ubu ngubu uwo mugore ndetse n'umwana we yakomerekeje bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bya Kibuye aho bari kwitabwaho n'abaganga. Ubu ngubu bombi bakaba barembye. Se uwo mugore wihekuye yitwa Sindikubwabo Eliyezeri yavuze yuko ibi ngibi byabaye nijoro aho uyu mugore acunze abana baryamye maze akagenda akagerageza kubica. Bivuga yuko ngo yabaretse bagasinzira, bamara gusinzira maze akagenda agahita batera. Uyu mugabo yivugiye yuko mbere yuko uyu mugore ajya kwica bano bana ngo bari bamaze kuganira nka saa 6 z'ijoro. Nyuma ariko yo kuganira umwe acukwe n'undi acukwe, nyuma rero nibwo aje kuza kumenyekana ayo mahano. Abaturage bo muri Twumba bavuga ko batewe ubwoba n'iyo nkuru, bavuga yuko ari ibintu byari bisanzwe byumvikana kure cyane ariko none bikaba byabereye hafi yabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Twumba Uwimana Fanuel yemeje aya makuru, avuga yuko hatangiye iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye umugore gukora ayo mahano ndetse hanarebwe uko umwana wakomeretse yakitabwaho. Iyi nkuru kandi yongeye kugaragaza ibibazo byinshi mu miryango cyane cyane bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho hari abantu bashobora kugera ku rwego rwo gukora ibyaha bikomeye nyamara bitewe n'ibibazo byo mu miryango cyangwa se byo mu mutwe bitigeze bigaragara kuva kera. Ngaye nguko rero bakaba batangaje yuko uyu mugore ari buze kuza gukurikiranwa nyuma yo kuvurwa gakira ndetse ibyaha nibiza kuza kumuhama akaba ari buze kuza gukanirwa urumukwiye. Nkubwira ngo iyi ni Obi Time News, naho nge ndacyari Obi mu karere ka Karongi. Obi Time News.